Mungu awabariki sana. Somera ningoga Itanguriro 49. Mwanzo 49. Murongo wa 3 na 4. Avuga ngo Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje, warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha, nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye akarenzo. Beriza yari karenzo, alikuwa wa mwisho, yarafise droit, alikuwa na droit yo kuba karenzo, yarafise droit, alikuwa na droit kugira icubahiro, kuwa na heshima. Ariko arabwiwe ngo ntukibaye, lakini anaambiwa haupo. Ukivuka ulipozaliwa warufise droit, ulikuwa na droit yo kukaza, ya kutawala, yo kunesha, ya kushinda. Warufise droit, ulikuwa na droit yo kubaho neza, ya kuishi vizuri. Ukivuka uri umukobwa, toka ulizaliwa kuwa binti, warufise calendrier, ulikuwa na kalenda yo kuzorongorwa igihe kana, ya kuolewa nyakati fulani. Kandi warufise calendrier, tena ulikuwa na kalenda yo kuba mahoro mu rugo, ya kuwa amani katika Kivuka uri umusore, toka ulizaliwa warufise droit, ulikuwa na droit yo kukura neza, ya kukua vizuri. Warufise droit, ulikuwa na droit yo kugira mariage nziza, ya kufanya ndoa nzuri, no kugira urugo rwiza. na kuwa na ndoa nzuri. Ariko ngaha turumva ko umuntu lakini hapa tunasikia yitwa Yakobo, alikuwa anaitwa Yakobo, n'umuvyeyi wa Ruben, ni mzazi wa Ruben, niwe abwiye umwana we, anaambia mtoto wake ngo ntugifise droit, hauna tena droit. Ukivuka ulipozaliwa mama wawe niyamenye icyakuzanye kwisi, mama yako akujua kilichokuleta papa wawe dunia, niyamenye icyakuzanye kwisi, baba yako pia akujua hivyo. twese niko twavuze, sote ndivyo tulizaliwa. hamaduhura no kutamenya kw'abavyeyi, alafu tukakutana na ugomba kutokujua guforma kwa ino wazazi. generation, Nataka niforme hii generation, amajambo akwiye kubwira abana bayo, maneno anapaswa kuambia ariko watoto ngomba wao. gukura kuri ino generation, lakini nataka nitoe kwa hii generation amajambo mabi babwiwe n'abavyeyi babo, maneno mabaya waliambiwa na wazazi wao. Kuko wuriye uburiri bwaso, ego ukabuhumanya, mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Uyu Ruben yarafise droit, alikuwa na droit, ariko arayikura, lakini akaijitoa, kubera ko Ruben maana Ruben yigeze kujyamana n'umugore wa papa we, aliwahi kuzini na mke wa baba yake. Ariko tugende kuri wowe, lakini twende kwa igihe kimwe nyakati moja, mama wawe yaragutumye isukari, mama yako alikutuma sukari, uracererwa gato, ukachelewa kidogo, cyangwa uranga kugenda, au ukakataa acarakubwira akakwambia uzopfuhangayika, utakufa ukiangaika. wewe warugiye kurondera isukari, wewe ulienda kutafuta sukari peke yake. Nyakati moja barakubwiye ngo ugende uzane isekuro, walikwambia ukalete kino, kubera ko warurusha, maana ulikuwa unachoka, ntiwagiye, haukwenda, wanse kugenda, ulikataa kwenda. mama waravuga, mama yako akasema nawe nibazopfa bakumvira, nawe hawatopima kukutii. igihe kimwe nyakati moja wanse kuja kulima, ulikataa kwenda kulima, mama waravuga, mama yako akasema unuzopfuronga bakulimira, hautopima kupata wakukulimia. ni bintu kanaka warufise, ni vitu fulani ulikuwa ganavyo, ariko wari kurambugwa, lakini ulikuwa unavuiwa kubera kutamenya kuwe kureze, kwa ajili ya kutokujua ya ule aliyekulea. igihe kimwe nyakati moja urabwirwa n'umuntu cyangwa mu kanaka agukuriye, na mtu mkubwa kuliko wewe, uzofurongo, hautopima kuolewa, kubera ko droit wari warayivukanye, kwa sababu droit ulikuwa umezaliwa nayo. ariko umwansi yarondeye inzira yo kwikwa, lakini adui alitafuta na kisi ya kuikunyang'anya. uyu rero ni papa, huyu sasa ni baba, baba wa Ruben, ahejeje kuvuma Ruben, anamaliza kula, amuvumye agomba gupfa, anamlaani, anataka kufa. Biraboneka yuko atahanuna hamwe, inaonekana kama hakuna nafasi hata moja huyo Ruben yosubira kuronga ubutabazi, anaweza kupata usaidizi, ariko reka tuharonde, lakini acha tupata futi, nitwasanga hariho, tukikutana pako cha dutanga ubutabazi ku bari ngabo, tutapana msaada kwa wenye wako hapa pote. Gusubira mu byagezwe quickly, Book Plato 33 Sabrihe de Shabrahadizo. Yaravuga ngo Abareyubeni arasubiye kandi, uyu ni Moses, tena wa Ruben, uyu ni Musa, uyu ni Musa, umuvyeyi vy'ukuri wo mu mubiri,
mzazi kikweli wa kimwili yari yavumye Reubeni, alikuwa amemlaani Reubeni, ariko umuvyeyi mu buryo bw'impemu, lakini mzazi wa hali ya kiroho arasubiye kuvuga kuri Reubeni, anaongeza kusema kwa Reubeni. ya Biblia imwe itivuguruza, Ile Biblia moja ambayo ariko muri yo Biblia nye, lakini muri yo Biblia hiyo uwundi muntu asubiye kuvuga kuri Reubeni, ongine mtu anaongeza kusema kwa wa mu Reubeni bavuze ko agomba kuvumwa, ule Reubeni ambaye walisema kama anapaswa kulaaniwa. Abareubeni baragahoraho, Abareubeni baragahoraho, Reubeni na aishi ntibagapfe, asife. abantu bo muri bo ntibabe bake, ndagomba ko lakini muhaguruka. watu wake na wawe wasi wachache. Ninde yatahuye icyo nagomba Ni kuvuga? nani alielewa nilichotaka kukisema? Ari igitabo cyanditsweko imivumo yawe, Kuna kitabu kimeandikwa eko laana zako, kuko Biblia nicyo gitabo twemera, maana Biblia ndicho kitabu ariko tunakikubali. icyo gitabo kitarahera, Lakini hicho kitabu kabla Kikiri kijaisha hagati. kikiwa kati, Reubeni imivumo iramuvako. Rubeni laana Ubu rero, zikamtoka. abazosoma historia yawe Wenye watasoma historia yako bashobora kwibesha ko ataco wari umaze, wanaweza wakajidanganya kama ukuwa na lazima kwa bakiri chochote, kuri page za mbere, wakiwa kuma page ya kwanza. ariko nibashika kuri page y'uno munsi ngomba Lakini kwandika, wakifika kupashe ya leo ambao nataka kuiandika, nibashika kuri page y'uno munsi ngomba kwandika, wakifika kupashe ya leo nataka niandike, nibashika kuri page y'uno munsi ngomba kwandika, kwa pashe ya leo nataka nibashika kuri page y'uno munsi ngomba kwandika, kupashe ya leo nataka niandike. bazaba bagiye guhura n'intango nshasha y'ibintu bishasha bategerezwa kubona Imana Watakuwa igukorera. nataka kukutana na mwanzo. Shira ibiganza byawe hejuru. Ano Dasi. abafise imivumo baraza gutembagara, Wenye wanalaana wataanguka, ariko shaka ko mugurira imitima yawe. lakini nataka mfungue roho zenu. Kuvuka ivuka Toka ulizaliwa, uwo akiriye mu maboko ninde, aliyokupokea kwa mikono ni nani? yavuze iki, Alisema nini? yarafisiye autorite. Alikuwa na authority gani? Uri mu bitaro Ukiwa kwenye hospitali, waje kukuraba ninde, mwenye alikuja kukutizama ni yarafisiye nani? autorite Alikuwa na authority gani? yo kuvuma cyangwa yo Ya guhezagira. kulaani au kubariki? Abandi bakubonye mwiza Wengine walikuona mzuri, bavugaga agakobwa ni keza, wanasema kakabiti ni ngo kazuri, abagabo bazokirukako, eti wa bwana watakakimbia babivuze naye. ukiri muto, Walisema ukali bibaza mdogo, ko bavuze ibintu byiza, wanajiwaza wanasema vitu vizuri, kumbe bariko barakuva. kumbe wako na kulaani. Uri kurakura Uko unakomaa, bavuze iki, walisema nini? geza aho ugeze uno munsi Mpaka unafika kwa bamaze leo. kuvuga iki, Wameshasema nini? asangwa Musa, Ingawa Musa, Asangwa Musa. ingawa Musa, asangwa Musa ingawa Musa yarafise puissance, alikuwa na yarafise mamlaka, puissance, alikuwa na mamlaka, yarafise puissance, alikuwa na uwezo, yarafise puissance alikuwa na uwezo no gukura umuvumo ya kutoa laana. kuri Reubeni. Ulikuwa kwa Reubeni, Uwo muvumo hiyo laana wari wavuzwe na Yakobo. ilikuwa ilisemwa na Yakobo. Yakobo ni udasanzwe, Yakobo sio ni mtu ariko sio, Musa lakini Musa yarafise puissance. alikuwa na mamlaka. Ndi Musa kuri ino Iko generation, Musa kwa hii Musa generation, kuri ino iko generation. Musa kwa hii umuntu generation. wese, Mtu wote, umuntu wese, mtu wote, umuntu wese mtu wote, ariko umuvumo w'abavyeyi iko laana ya wazazi. ndawugukuyeko mu izina rya Yesu, Ninakutoa kwa jina la Yesu. ndawugukuyeko mu izina rya Yesu, Ninakutoa kwa jina la Yesu. ndawugukuyeko mu izina rya Yesu. Ninakutoa kwa jina la Yesu. Aho bakwambuye ivyo Wenye wambitswe, walikuvua walisema, aho bakwambuye ivyo wambitswe, wenye walikuvua venye aho umevikwa, bakwambuye ivyiza wasezeranye, walikuvua mazuri ndavuze mu umeahidiwa. izina rya Yesu, Ninasema kwa ndavuze jina, mu izina rya Yesu, nasema kwa jina la Yesu, ivyiza bakwambuye mazuri walokuvua, rabungane ubigarurire mu izina rya Yesu, iyi muda rabingane unavirudishiwa, ubigarurire mu izina rya vizazi Yesu. tunavyovirudishiwa kwa jina. Urakabaho, Unaita kuishi, urakabaho, utaishi, urakabaho, utaishi, urakabaho, utaishi, urakabaho. utaishi. Shira ibiganza vyawe hejuru. Tia mikono yako juu. Dear Jesus, Mkonzi Yesu, umuntu wese ari muri kino kibanza mtu wote yuko mahali hapa, uhisemo kubohora unachagua kumfungua biciye kuri rino jambo, ikipitia hili neno, uhereye ku ijambo rya Karuvali ukianzia katika neno la Kalvari, ukabandanya ku majambo turiko turavuga. unaendelea katika maneno tuko tunayasema. Uyu muntu ariko ikimenyetso cy'umuvumo kubera ko ufise aho winjiriye, Huyu mtu ambaye yuko sinye laana, maana iko na kwenye liingiliaga.
abamarayika batagure kumukora wamalaika waanze kumgusa eko abamarayika batagure kumukora malaika waanze kumgusa eko hari abantu bagiye gutangura kumva ngo ariko arazungurirwa kuna watu wanaenda kujisikia kama wako na visunguzungu ego ubushobozi bugomba kugukora ndivyo uwezo unataka ukutoe eko shida. Just open your heart. Ugurura gusa umutima wawe. Mureke Yesu abatabara. Acha Yesu awasaidie. Kila laana umuvumo wari wo wose ya midomo ya wanadamu yakanwa k'abana baba naitoa kwako. Ndaikuyeko kuri wewe. 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 Nusa marina gato. Usizubai hata kidogo. Isumanya muto. Nina muda mudogo. Kila laana umuvumo wose ya midomo ya wanadamu yakanwa k'abantu inatoka. Ivuyeho. Inatoka. Ivuyeho. Inatoka. Ivuyeko. Inatoka. Ikuvuyeko. Inatoka. Ikuvuyeko. Inatoka. Ikuvuyeko. Inatoka. Ikuvuyeko. Kila laana umuvumo wose imivumo yose laana zote y'iminwa y'abantu vinywa vya watu n'iy'ababanyi na majirani babonye wambaye neza walikuona umevaa vizuri bakavuga wakasema change wali wambaye na au nabi ulivaa vibaya bakavuga wakasema iyo mivumo yose hizo laana y'amajambo zote iyo mivumo yose y'amajambo hizo laana zote ya maneno inatoka. Ivuyeko. Inatoka. Ikuvuyeko. iyo mivumo y'abasebukwe n'abamabukwe hizo laana za wamamukwe na wababukwe in the name of Jesus. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Izina rya Yesu. iyo mivumo irasohotse mu Hizo izina rya laana Yesu. zinakutoka